ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Kamon ban long slur ringkat bat kaman ba Shongkhia. Kasyong ha ka jinglong scam bat jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier ka kali ka ban san ya ka linti ya jongpi. Kala ban long ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors lat korngi. Lani phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khanda hinyo lai. Kakitio EMS Trust UK kelano senyang dikitiar kitar ki badan kam ha ka jaka ha kelong ni halebu room jangka Dr. H. Gordon Robert Hospital berkumjuk ru ha OBGYN OT. Ukong san ha ni gesngi udah ba Michael Carsente udah utrai jangka kantin Robert Hospital kumjuk ru upersakur jang unong ais ngobha ye kini kitiar. Kajinglut jang kini kitiar ki bil ais ngobha baro ka kot syaka lai pusan lak tingka. La IT ya kini kitiar ha kajingalang lingkot ke belalong ha Hospital Governing Board Office jangka Robert Hospital ha ringkat kajingadon lang ki board penyak jangka hospital kumjuk ru ki nong tre bekentup na deki doktor barkinas. Play kini kitiar ki balawan mimba kene ka Kakitio Trust bagi in short kalau mau Kakitio Ambulance Trust nga tunggu kuksil jong ibe badan syabat nga kap unirbon kebok kebiang di hospital pakai nangkio kamu cuma syakri nam tak banyak demi bahasa. Matrai mentah pada second last day jong bulan November. 20 days from now we will be celebrating Christmas. So there's such a lovely time. By kini kitiar New York benon inaugurate hagani the season double adilpa kata pangilong ke Christmas. So we take this as an opportunity bagalong kung ka kinja Christmas gift ka ba nagaliang jawani ke trust ni ai ya ka hospital. Bang pwede gani ka program mentang sngi ngawan hangi ba email te kadi ka teamwork jama ba jong email kiba from time to time we try to convince, we try to explain ya I mayil ki badon chatay ya ki milestones ki baka hospital ka kuha man achieve ki milestones ki baka hospital ka kuha man pendam ngadayo beriu balik ngadayo samla badang persyang man struggle in life to come up in so many ways and I'm very honored na sengulong Songu adu kata babi kot yang am sini ku chief guest. Ndrai ngaku abang tanggo we. Chief guest hakani ke program te ngasno ide ima MS juni and a team up with ima you. Namar kidai kini kibaman man kapor. Kijuko ni kijukli ilong kumno imeye. Idon iklan nanta kiju express pat ya kijingdong kam dong hospital. So, ke effort but ke reach out ke baki ki le man kapor kata ka pelong ki bakindai kita ki brio ki ba shim ya ka responsibility ban penyeng ya ka hospital ban pelong ya ka makalong munta. Hagani kesni tolong kesni ka kerpang kani ka donation ka boy hagani kesnam 2022 23 24 katong KFC kada 35 lakhs plus or minus nanta mo kada kajing sedang bakajing continue ya ke donation ka balapoy hagani ka hospital na gani ka trust tolong kumba like crore but kumanga nila ngalawang maneh wasdang ka dedication yung kani ka trust kalong ba I banya continue nakapor sa kapor manakani ang for bani Raki ya kajinglap si sparks dem yang hospital ngaku samla ngaju perkat makani hospital ting kalau muding pilat nomor ba we have faced so many ups and downs ngilabon ki jinge ki baka hospital kaya kendo but kajudan ru kapor ka ba ki brio ki bawan hangne lesi ki hapani phaino nomor ba kimbiang ki tiar nane kimbiang ki equipments Menakta daw ni don kita continuous effort na kaliang kajungi bakum no ninyay upgrade ya kita kam
jong kani ke hospital. Kejingdan kam jong ke hospital bonsin kam dai than tamno kitiar. Haba bi celebrate ya ke centenary menagani kejingdap shispa snem. Nioi ya ke teamwork about each and every staff, each and every member jong kani ke hospital ki ya ai namata ban pendat ban tulong ya ni ke program ke belong successful. Ngas no balong bagi institutes ki balong kabahe ko gani ke Dr. H. Gordon Robert Hospital. Kelade kowe ke aset apo ke state ke jongi. Kaba lese da ke jingdon jang kani ke hospital. Kamla dai tang kata ke bakin ai ke jing sumar. Lalong lu kowe ne ki jaka ke bakin generate employment. Bahkan ai kata ban ref ya ke status jo ke state jo jongi ha ke healthcare. Habang snap ya ke jing ai ke report ak tugas ni ke bagi le ya ke closing ceremony New Snow ya ke history jo hospital. But ke teamwork, but ke dedication, kaba every member nadu kinong kukut, kinong sar, kinong doktor, ki nurse, ki staff, ki brew, ki batreya pau ki hospital. Baru ki badan nak ni pau ki hospital. Along ke eke kabangi ni dei ban song sarong, ban ni dei hiru, ban yai long ni ban yai kintiu ya hospital Syakman. Na hakani ke program kita ru ya kawe ke association ke bangidan apa hospital kum operator jong ke kantin. Abang ngajusong apa kantin jong hospital ngani tu ipi bangi ilong kum kiri upat ba kum ki buan sim dawai nang ni. Ngisong hante ni akendu ya ki customers lane ki patient lane ki no up jong ki patient na kapor sa kapor. Abang ya kendu iki teng kumusam lang abang i ngasno banong bat bangan batay ya ka jingyo i ke jongi ka lomba ki brew i habo kani ke state ke jongi kamtam na ki thai nong kandong kidangdan ya ka confidence hagane ka hospital kidang ya ke jingsanya ya kani ka hospital pinalet si ki thai nong kandong pinalet si ki jaka ki bakham jangai pini batang sula ong ya ka kantin Robert Hospital Kedon kata ke jingkum ya kamen siang joki. Teng-teng ko malaong no tang halenti na yosno ben leti asroba lajam pa. Namar ba kedon kata ba kadai ke hospital jong kanyam. Ngasno bantun kenau ya ka jingkren ha katugas ni jong ka closing ceremony jong ka centenary ka ba iweni nong kren yong ya kitu ki kentin ba ka jing sumar ya ki brio kalau kau ini ke ministry ke jong blay. So everyone who is involved in this hospital, we are following the footsteps jong blay. Mo kabau blay ula ai ni menta kumno bangin syakri pat ya ki para brio. Te na kata kadau nasimi gani kala ban congratulate yang hospital. Habang ni celebrate birthday ngasno bon ngi susi namar ba daladap sisnam ngila nang rangba ngila nang teman. Andai hospital pat kat ba ka celebrate ya centenary. Kanang hindi ban smo kemen. Namar balay nginang yai pendim, nginang yai thang ya ka syarap jong hospital, ban nginang yai ra ka hospital, nagawi ka jakash ko por, nagasnam siya kasnam. Kung mga juang man kapor, all is gold. Kani ka hospital sisya kanay kata ka gold naman ta ka healthcare aga state ka jongi. Ngaku musam la bon gijing ya ki kam ki bangi try ndray ni don ya commitment kumno bangin yai kintir ya hospital Syakmat kumno bangin yai upgrade ya hospital bahkan na ban modernize ya equipments bahkan na ban ya compete bahkan ka health environment ka badan po ka state ka jongi ban ai ya ka healthcare namata longyeng ki buwan na longyeng ka beduk bagi baham jenjar bagi nyo ay kata ka healthcare kumbalong lam kiwi ki private hospital ki badan ha kani ka state ka jongi agi kentin ki ba khado ngasno ban ong ban yai warna ya kata ka commitment sa sisin nagalian ka trust nagalian kayeng kasam ka jongi bahagano kuno ka jingdam kam jong hospital kino ki effort kumba ka julang nai i medical superintendent ma io i pastor paro ki bajuya don hangi kino kita ki bapi pi don kam ni kum kayeng ni sem ya kata kala bakat bala ni nyai ban don rekat bak kane hospital te nai ku play nadu komen sim ya hospital ka bala sem ya kane ka
opportunity ban pelong yang ini ke program berkunjuru ke balasib yang ini kalat ban pediang yang ini ke terwa na kalian jong keteras ke jongi IWPW doktor iban penongkam yang ini ketial iba ki medical professionals ki ban penongkam tongin penongkam na kamensim of gratitude yo blay but kamensim jong kejingkemen baki priu ki ba ay yang ini ketial ki David ki batray nadu kamensim na umsep ke jongki bat nak kajing trash tong ki pelang ban kesni ban yo ban lum ban lang habakut uslam nane habakut ka financial year ki kat baki la kabot ki pha sakane ka hospital namta ka healthcare namta khamtam ka maternity care kamut namta ki lokme